سلاف دوست و رفیق هەڤاڵ و هاوڕێیان ئەس هاتمە باژارێ ساقزێ ڕۆژهەڵاتە کوردستانê vê videoyê de ez ê bajarê Saqzê şanî wedim em li bajarê Saqzê gerin werin pêşî ez ji merî wanê çawa hatime Saqzê dirê de min gelek dîmenê xweş girtin li wa temaşe bikin piştre li bajarê Saqz em hev re bigerin maçaya çinîne bajarkî çawa ye em hev re bibînin. Ser riya Saqz û Merîwanê seda garan sedî garan riya Saqz û Merîwanê avşarek دەست خۆش پێشکەش وە کاکن زەینەی عەزیز سەرچاو دەست خۆش بڕوان ناکەوم دوکان داوە بە دەست حال لە پلەکانەکەوەی هەیەیتە سەر ڕێک ڕوبەڕوو دوکانی هەست خەیاتی یادگار ئافەرین دامە سەر دەست ئەو دای زۆر باشە پێشە کاکە گیان 27 ئادارێ بەرفا کول ئیرانی کەتی مێزینن بەرفا ڕۆژهەڵات ناوبارە مەریوانê و Saqzê heval û evçemê Saqzê ye bajar li dora vî çemê ava ye alo li ser çem pirek çêkirine Av parka jî dijêre dibêjim parka şer niha jî em ê çîne ber bi vê parkê ve parka şer rastî jî zaf mezin e hê bihar nehatiye vê de ev der zozan in derhê ziwan e hewa jî biçekî sar e lê dîsa jî zaf xweş e
من گوتو بو ناوه وی پارقا شاره ناوه کی دیج دبی پارقا مولوی کرد افجی پیکری ویا ملا عبدالرحیم به ناوه رومی کرد دیناسین لحلب چه دبستان سرطایی خلاص که اجور چه بو سلیمانیه جی دمکه دخوینه پاشی دیست وگره حلب چه لحلب چه جی ملاتیه که وقالك نفيسي ويجي هنا بيشتي مالاتياوي لحلبجة تي منطقة هورماني زماني فارسي زاني بو زماني عربي زاني بو وهم كردية صوراني وهورامي هر دو هجي زاني بو دي نزيكي حلبجة او چمي سيروان او چمي كوم فيديويا سليمانية دشاني وداي دوی ویدیو دا چمکه بو جیانا خود بر تمام که مولوی کرد رومی کرد نوی وی پارقی جی بو خاطری وی دانینا پارقی مولوی کرد او درجی بازار ساقزی سال 1401 سال نو مبارک یعنی به سال نو پیروز به لیران تقویمات جلالیه بکارتینج بوده که 600 سال پاش بتین ev dercî Kurd mal navenda danûstandinê ye ser pirekê avakirina pira ser çemê saxizce derbas dibe hindirê vê jî vî rengî ye Kurd mal ser çema avakirina videoya Sakız Efkas bu şebekeli Sakız Razam neytaminiyle şebeke di Razam.